Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beni öldüren karaktere dönüşüyorum yapacağız. Birinci karakter Shelly olana giriyoruz. Evet, bakalım nasıl olacak video. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başladık. Bu arada Shelly'mde 1000 kupa. Evet, başladık. Yukarıda kim vardı? Daryl. Davay. İnşallah aşağıdan Edgar çıxar. Edgar var idi mi görən Max'da? Heç baxmadım da. Görək var mı? Aha, Sirius var. Oyunun en güçlü karakteridir bu aralar. Bu aralar dedikdə zaten oyunun en güçlü karakteridir. Nətər öldürəcəm onu bilməm. Evet. Sirius takıldı bize. Hop. Oo. Oy da mən Poco öləcəyimi düşünmürdüm. CCTV Poco yoxdu məndə. Ondan istədiyim kostümdən girə bilərəm. Poco, loco. Poco buradadır. Desperado Poco var. Ben bundan gireceğim. Evet, görək nətər olacaq bu maç. Mən necə Shelly ilə Poco öldüm desəm, ultisi var idi. Bu arada yıldız gücü də ulti hasar verən idi. Ondan. O Byron da gecə yaratanın işlədir. Bu arada mən çalıya girmərəm, bulad alaram. Hə, beləliklə, ayda. Mən niyə bunun üstüne gedirəm? Dostlar, biraz pis oynamış olabilirim ama kupam 22.000'di. Mənə buz gəldisə bitdi zala. Çalıdan çıxmayacağım. Bitti maç. Hər maçı birinci olub videonu bitirəcəyik. Girdik maça. O cheat var, bir dənə də bul var. Bu qabağımı çıxsa bilə heç nə olan deyil. Kimdir o? Edgar. Qəşəng Edgar kəsdik. Aa, getdi adam. Çaktı, çak. Deyəsən çaktı. Buldu yox ama. Çakama headshot. Oo, hiper de oldu. Hiper. Hiper de olduysa bitti maç. Hayda bu. Burada kimse var idi. Sıkıptı. Max var orada. Burada da Kit var. Kit bir daha hoplanabilirsen. Hop. Hayda hiper şey. Pus. Can fulle. Geçe emzle kaldım. Emz. Davay. Oy. Çok kaç. Gelir. Emz. Evet, girdik. Görək nətər olacaq. Girsem ben buna bir dəfəlik. Ama biraz oynadık da biz sesi aşağı kimidir. Hayda gəlir Ems. Ems gəl. Ems mən kəsəməyəcəyim. Bunu bir dəfəlik öyrənməlidir. Mən kəsmək üçün qanun uyğunluğa tabe olmalısınız. Kiti kəsmiş adamım mən. Aha, sıxışdın sən arkaya. Qəşəng. Bay. Zaten belliydi kazanacağım. Girdik təzdən. Görək nətər oynayacağıq.
Aha cheat. Cəbra cheat. Ortaya giden həmişə kazanır da. Bu cheat kazanan oxşamır. Oxşamır dedi, oxşamır da. Ne desem olur ya bu oyunda mənim. Ayda. Göze 4 yüküm. Bibi gelir. Ultim var. Bibime dalsa zaten kaçacağım. Bunu da bayılttım. Burada kimse var. Hayır. Oh, 6 yüküm. Geçey Bibi. Ayda Bibi. Ayda ben Bibi istemirdim. Oha 1035 kupa elədim bilmədim. Bunu da girdik Bibi'yle. Bibi'yle herkes 2000-3000 kupaya kasıram. Ben sevmirəm Bibi'ni. Nədənsə güçsüz gəlir mənə. Var. Aşağıda desem Fang var. Fang da aşağıdakı. Gel bura Fang. Fang'ıma birinci videom vuruş. Allah. Ay görürsünüz Allah. Bu kadar güçsüz karakter olar. Fang'dan geri kostümde bu. Fang'im de en yüksek kupalı karakterimdi. 10. olsam gebereceğim buradaca. İnşallah bul gelir de bilmeden onu da geberirim. Gelmeyip. Burada bende olmayan karakterler bir tane ceddiysen. Mortis. Hop. Cabra Mortis. Artis. Olunca da. Ne olar bir vuruş. Abi gelir yanıma 1000 tane vuruşu koyar vurmağa. Son vuruşu koymaz da vuram. Ay. Bir şey demirəm çıxıram tezcə. Fəngimin 5 kupası getdi. Kim öldürmüştü məni sütü? Hansı kostümleydi? Diskoda. Mal diye bu da. Beleş verilen kostümden girmir. Efsanevi. Gedir gör hansı paltarla girir. O da 2 tane yeni sör paltarı yeni. Tez ol. Sörcüler gelene kadar birini 3 sada alın. Ayda. Gedirəm. Görəsən nətər olur. Hop bir daha bıraks. Hop. Geçey vs. Hop. Deril. Ay da mən niye ulti basamıram? Ulti bağlanıb basma olmurdu. Belə getsən ağaracam. Tüm maçları uduzuram. Bununla nə qəşəng kazandım bir sürü maç. Əslində pusuma vaxtı gəldi. Giririk. Golden ünvanına bax. Al bakalım. Alsana Keloğlan. O yadıma geldi gördüm. Zeynepistan. Deyəsən yeni ölkə yaranıbdı bu dünyada biz bilmirik. Zeynepistan yaranıb. Türkiyəyə yaxındır yoxsa Azərbaycana? Deyəsən Türkiyəyə. Çünki o adı da türkdür. Oğlum ne oldu? Lilini gebertdi. Jackie modeli. Motoratör. Hop. Bay bay Jackie. Tak. Krov. Uy, baba lafçı var. Daldım buna. Gel. Ay,
Ayda Edgar'a dönüşürük. Girək görək Edgar'la nə aracaq. Ayda Edgar çok toksik. Danışamıram. Edgar çok toksik karakterdir. Hamıya dalacaq kəsin maçla. Amma mən yenə də imparator kimi özümü savunup hər kəsi yok edəcəm. Bu arada benim palyaçom da var. Futtu her şeyim. Bakın palyaço, imparator. İmparator belə eləyir bak. Palyaço. Məndə bir tane palyaço budur. Bir də bu sprey. Orada adam var. Buradan Curtis var. Gartis. Oğlum. Mortis kime dalsın sen? Mortis. Ringaraptor. Ayda adam kaçmasa can dolduracaktım. Darkbuster. 3000. Ayda məndə surge yoktu. Gözleyeceğim indi onun 10 saat maçı kurtarmasını. Ana şimdi gelin kostümlerime bakaq. Oyuna Najiya geldi. Najiya onu ben çok sevdim. Zaten ben Chester açarım. Chester'dan 2200 kredi götürüp Najiya'ya verip atacağım. 61 tane ender. 33 tane süper ender. 41 destansı. 4 gizemli. 2 efsanevi. 2 hiper. 25 tane de görsel ölüm kostümü. Bende bakın manga kanji, manga dogum var. Bu kostümü çok seviyorum. Bir tane anime karakteri var idi, ona oxşuyur. Görək maç bitti. Ha bitip. Beni kim öldürdü? Darkbuster 3000. Emz. Tamam Emz. Fıs Emz. EMZ ile girdik maça. Görək nətər olacaq. Bu EMZ də hamı 1000 kupaya kasır. Mən nədənsə kasmıram. 1100 kupa eləyən bir də adam var idi. 1100 eləmək istəyirdi də 1000 idi. 1061 kupaydı. Level C5. Hop. Görək nə olacaq. Ayda Edgar ayda. Bir tane de vuruş eləyib ultimi dolduracaqdım. Neyse bir kupa geldi artıda. Nağaraq. Son maçımız onda girək Edgar'la. Girdik görək nağaracaq. Bu arada uzun zamandır videoda çekmiyorum. Belki çektim bunları. Bu arada ama Veysel var yukarıda. Veysel. Hop. Gel hop. Hoppala. Bul yoktu da maçta. Rahat olabilir gönlümüz. Taradım seni. Hop. Hop. Sonra da bunu atlayaq. O bu nətər maçda. Ham bir atlayıram. Hop geber. Geber. Onu da gebert git. Geber kaplumbağası. Hop. Oğlum nağarram hamını birbirine kattım. Oy. Babat oynadım ya. Nağardım hamını birbirine kattım. Hiç kim birbirine haber olmadı ve son maçımızı da kazanarak
bitirdi. Bu arada fəngdən çox kupa olub. Nətər oldu bu? Düzdür görüm. Bu arada hangi karakteri 1000 kupaya kasmamı istəyirsiniz də yaza bilərsiniz. Bu arada göstərirəm. Baxın. Seçimimizi eləyin. Bunların heç bir... Ay. Bir də 10 saat bunun açılmağını gözləyək. Neyse yazın da. Onda sizə 3 seçeneği soruram. Bee, Griff, yoksa Dynamite, yoksa Stu, yoksa adından çıxdı adı. Leon. Leon hansı? Yazmağı unutmayın. Beləliklə videonu bitirirəm. Sağ olun dostlar.